Pitao sam Milicu Dabović koja je to istina koja je morala sebi da prizna nakon što je sišla sa terena. Poslušajte njen odgovor. Koja je najteža istina koju sam sama sebi morala da priznam kada sam sišla sa terena? Pa iskreno, najteža istina koju sam sama sebi morala da priznam jeste da sam ja posle svoje briljantne igračke karijere od 35 godina, od 20 klubova koje sam promenila, 22 titule koje sam osvojila, morala da odem zbog drugih ljudi. Ne da odem, nego da prestanem, da stanem, da ne poludim. Bila sam jedna izgubljena devojka od 36 godina koja je osvojila olimpijsku medalju, evropsko zlato, dotakla vrh planete, što bih ja rekla, bila kapiten jedne briljantne generacije i bila svita svega. Prosto više nisam mogla da trpim čoveka, niti trenera, direktora, predsjednika koji me vređao, omalovažavao, šamarao, gušio, nije mi dao da igram, kažnjavao i sve ostalo. Tako da prosto je tužno šta sve moraš trpiti, ne kažem svi, ali ima devojaka koje znam da su prolazile i gore i bolje od mene, što nije za pohvaliti, ali ja sam bila borac, ostavljala sam srce na terenu. I to je ono po čemu su me ljudi znali, pamtili, voleli i bodrili.